page 240 ka tafsir al-Qur'ana de sura 12 Yusuf maki wattaba'tu mi jokki millata aba'i dina babiraɓe amen ɓen am ɓen Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub nas ko babiraɓe tato mari koni bamma e mama sorma e manta sorma fo ko baba ma kana lana hanana min an nushrika billahi nde min sirkantalla min shay'in morde hay hunde dalika ɗum ɗo min fadlillahi koye morde ɓural Allah ni alayna ngal waɗi hoore amen wa ala nasi e dow yimɓe hedditiɓɓe walakin nakoni tun akthara nas ko ɓuri hewde yimɓe ɓe la yashkuruna ɓe tatane maji makko ɗi ya sahiba sijini kono yo wondi ɓe anka kaso arbabun e ko sanamuji mutafarriquna sirtuɗi khairum ɓuri moƴƴude millahu kako Allah alwahidul qahharu goto foluɗo ma ta'buduna koko on ala rewde min dunihi ko hewta Allah illa asman sona inɗe sammaytumu haɗe innan ɗon hoore mo antum on wa aba'akum e babiraɓe moɗon ɓen ma anzalallahu Allah jippina naali biha e ɗum min sultanin immorde dalil inil hukmu ñawore nde wodanal illa lillahi sona Allah amara kanko Allah o yamiri Allah ta'budu wonde tawrew illa yaw sona kanko dalika dinul qayyim ko ɗum ɗon dina ñiɓuga kan walakinna kon akthara nas ko ɓuri hewde yimɓe ɓe la ya'lamuna ɓe anda ya sahiba sijini kono e wondi ɓe anka kaso amma ahadukuma amma goɗɗo e mom fa yasqi rabbahu o yarno e joom makko khamran beere wa amma al akharu amma o ya fa yuslabu o fempete fa ta'kulu tayru colli ɗi ñaama mi rasi morde hoore makko nden joni qudiya al amru fiyake ɗen ñawama alladhi ɗen fihi ɗe tawata e nder muɗum tastaftiyani hiɗon lando wa qala yani lilladhi on zonna mo sikki annahu on ɗon najin ko daɗuɗo minhuma e maɓɓe udkurni andintinoy fi an inda rabbika nokkuka pullo ma on sa yalti fansa o shaitan yejjintinimo dhikro rabbihi jantoyagol fi yusufa ka inde yusufa nden ka pullo makko on falabitha o ñiiɓe fi sijini ka kaso bida sinina kontore duuɓi qissa jano hino ɗon kadi wa qala al maliku lanɗon wi inni min arami isa bo abaqaratin e jeeɗiɗi simanin fayɗi yakuluhunna hino ñamude ɗi sabun jeeɗiɗi e jafun horiɗi wa sab'a sumbulatin e cawti jeeɗiɗi hudurin kecci wa ukhra e goɗɗi go yaabisatin yorɗi ya ayyuhal malaw kono yo hooreɓe konu aftuni humpitelan fi ru'yaya fi koyɗol angol in kuntum sollati kellir ru'ya wonande koyɗi ta'buruna hiɗon wawi firde wayliten qalu ɓe wi adghatu ahlamin ɗum ko koyɗi jiiɓodirɗi tunnon wama nahnu menen men noon min wonali bi ta'wilil ahlami e firo koyɗi jiiɓodirɗi bi alimina ko men anduɓe ɗum wa qala alladhi wi on naja daɗunoɗo minhuma e maɓɓe wadda kara o mijiti bada ummatin ɓawo dumunne ana min unabbikum mi humpitay on bi ta'wilihi firo ɗum ɗo jon noon fa arsiluni ne lelan ka kaso ɓe nelimo ari o wi yusuf ayyuha siddiq ayo gonguɗo wolowo gonga aftina humpitimen fi sabi baqaratin fina e jeeɗiɗi simanin fayɗi yakuluhunna hino ñamude ɗi sabun jeeɗiɗi jafun horiɗi o sabi sumbulatin e cawti jeeɗiɗi kadi hudurin kecci hino ñamude ɗin ɗon kadi wa ukhra e goɗɗi go yaabisatin yoruɗi laalle no gasa min arji mi ruttoto ila nasi faade ka yimɓe ɓen laalam no gasa kamɓe yalamona ɓe anday kono ɓe ƴettitirta fingol koydol ala wi c'est très simple tasra'una ko yo remu o yi kaslamogo waretake si yusufa warano ka ɗum ngal gandal ɗo arayno lutti sinara ko warɗo goɗɗo musidɓe julɓe waratake remo e saba sinina duuɓi jeɗɗi da'aban jokkodirɗi fama hasattum kala ko soñuɗon fadaruhu tertemo fi sumbulihi e ko yon tertu ɗum accon e nder bagaji mum ɗin illa galilan sona seeɗa mimma ta'kuluna e mbere ko ñamaton kon tumma yati refte oroya min mbade dalika ɓawa ɗum sabu on shidadun jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi yorɗi ndiyan arata yakulna on ñamo ɗin ɗon ñamoya e ma qaddamtum lahunna ko ardinan ɗon ɗi kon illa galina sona seeɗa mimma to sinuna immorde ko moƴƴinoy ton kon ko waɗoy ton kon awdiremo yo summa yati refte oroya min mbade dalika ɓawa ɗum amun hitande fihi ko e nden ɗon non joni yughatu nas yimɓe ɓen faborti ndiyan wa fihi ko e nder nden ɗon yasiruna ɓe soñata ɓe haamata dimɗe maɓɓe ɗe leguy wa qala al maliku lanɗon wi on ɗon gasata e kaso nani tuni bihi adda nelammo falamma ja'ahu rasulu tuma nde nelaɗon arnomo tawi kanko yusufa qala wi ɓe taw mi ala yaltude irji hoto taw ila rabbika ka pullo ma o fas'alhu landoɗamo ma balu niswa kon ɗon fiyake alhaali ɓeɗo sonnaɓe allati ɓen qattana taƴunoɓe aydihim no juuɗe maɓɓe ɗen fi an inna rabbi anduno joomi an bi kaydi hinna e pewje maɓɓe ɗen alimul ko anduɗo qala ma khatabukunna kon ɗon fiyake mo idira wattunna tuma nde e ko ɗum woni falana ɗon ɗaɓɓuno ɗon yusufa
an nafsi fi hore makko ko non to mo ka kanko to nyon qulna be jabi hasha lillahi kawe alla ma alimna alayhi men andira alima min suini morde boni qalat imra'atul aziz be ngolan do maki al'ana joni dum woni nene Zalikha hasasal habbo gonga kam feñi ana ko mira wattul ko dabbiri man nafsi fi hore makko wa innahu awla min as-sadiqina ko jiado e gongo be ko min toñimo dalika ko wadi dum Yusuf maki li ya'lama ko fiyo andu anni min lam akhunhu mi jamfata ko bil ghaibi kabirni wa anna allaha e wonde